Iboya ntubo na kanyaga kwatana batu kindeto chieto chia theithe na nusu ni beto winu wa kinyeru monanile wetu amathithio tukuberwa ri Purity Richard ya muyagera tukuthuranirite rwari Yara tukuthuranira kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ana Bailent urene ya nairire kianjai kuremwa weta grade 10 kumania thina ya muturire. Koti kwamukira mathaga yonthe yara yatumirekire kuringa kura uri yambara kithurano kia mbere no thiri ambiriritie. Siasa kuwata Monki MCA baraba kuwata Mbaru Gavana Njoki na barani areani baki bakionekana okirithana. Na muthoro nturene ya mikuo rinto murume wa miaka 35 aweteke Nyamburi ya ithe. Ngako atogeni orengi tukiambiriria ni ati nya ethira bimwe bili bikulokete kuma na ba grade 10 baiweta skuru ana baile kuma na irire wa dini ya Kenjai Barionja kuma ni abo wa Chabisi omwe waritwa bani mwanantiwa ongiaria na ina muchiari no yuwe bonde bakirika kwithira na thine ya mathuanio Jonthiga na liongirete ana bana kwandikithia kiriro kyo kia kuromba utethio. Iki kiri kiumia kia biiri ana ba grade 10 bethirite bakiripoti cukuru mwanya imwaro gigacari Gladwell kuma ntura ya nairire urikana ntiwa ate muchiari no mwe na garagetitwe cukuru yari akirigara na aratukinya muyu twakethire gonka kirira no kuthoma barwa iragetitwe na cukuru indi gatono tethio no buriko Dagwete 49 points na leto school akirigara na the intromba weta school ntuba ni challenges ichi vina chungu pitia na unte atiari ndatiro mamoko dina mwaka mo atu ayoyo na dandi akwa ndi agwire ndi grade 3 nya toina yoyo akwa bando tu ndi grade 3 onindia ninka datiro ninkawa ndi no kwa ndi no kuria ndano kira mnutu nya kwethirwa ni antu bandre puante ndi ninka naratiga cheri yake ende kinyaliria nikendi wa kuma ntura weno ya nairiri urara gwikana kena kieba kinene na kiao nyuma yako kuigwa getito cukuru ya secondary ya Kinjo indi muyi wona gya kuoya kinyango kwitiumba kuigwa kionaga naragatirwe igina tari mwega kiongo bwega na tukinya tokethira no yora ithagiro wekara nako indi kinyago kiongo gyake twaka kiri kiega Marieto yako Lilian Kendi kuma nairiri junior school ndirampeta kubithia kerio last year lakini ntiramba weta skuru no tuwa kwa cha fees my mother aitre antia na yoyo ndiraonera 0.47 going kore stress mno bange ba skuru ntigombago beti Kenjo girls na tena mpia cha weta skuru ukuinya tabithiro shopping utembe chichi village norompeta on support mbumba na kukinya na kinyethe inyo bya gura byongo iyo ya tombojo thaire ngo aturaerebu ini oyo wa gendio o aika mware o kwa ndiere kana o ndawata kura tena ambi imaembe to makuromba to kura irwinto agimbo imuto atura irito te akwegete atore okwinya impara nontu ana bana kiao kinene bakurombo tethio kiri wonthe uraumba kuigwa ena kiao kana gantu kaumba kuigwa kibaira cukuru nontu bakona kiroto kiao kuira na mbere mathomo na kuthirio kemi yao no gakithieta na mbere na kurimo riuga rirauma inkorombo te uraenda kombo support ngamba guthoma nanga chumia mathomo na yako yonthe
ili niweze kuondoa yote yanayoyapita. Bange baskuru onankonyinika bange bakendelea kusoma ntegemete tuku kusoma ntethia bange bokankuromba utethia. Kiripotera Thochia Weru kuma Ntere cha Nairere gĩcigo bunge Tigania West mbeta wa John Mviga. Mathaga yonthe yoringi kura yara yatumirwo kithurano kinini kia mbere North kira kiria kubwithika mweri 11 mwaka muthiru yakinyete koti nene ya Embu kulingana na watho wa koti. Mwaka gaita kare ya mbare ya kuriana na kuthurwa kwa Leonard wa Muthende ya mubunki wa mbere North rikathikirwa na kuitwa. Koti nilikithitio kariabwa class ke guru utiere intobi witi kuithukirwa kanenya kwenyangu ibo kendo tiera kioto ke ya mbare gikwithira gikionekana rita mwaniki gatumenyethitio. Maratathi na indo iria cingi cionthe ciatumikire thiini wa kithurano kinini kia ubunge mwena wa mbere iguru mwaka muthiru ni itwaritwe thiini wa igoti rinene ria Embu ni undu wa kuigwa wega. Ino ni vuva ya wamuri wa Njanji Richard Mwongo kiume kithiru ati IEBC marete indo cionthe iria matumire ingikendeka cirari ukithii na mbere. Cira uyu ni varia Newton Kariuki na andu engi mararegana na usindi wa Leonard wa Muthende ariwe mumbunge wa gicigo mbunge kia mbere iguru na kiama kia UDA. We have a court which are very secure. As it has been said, every party in the petition has got keys to that place, so nobody can access that place without in the absence of the other party. So and we will ensure that the materials are safe in the court where they have been kept. Na varia mutaratara uyu urathi vanene kuonania mawabici ma mwingi mari na wigiririki munene wirari wao. It is a session where the honorable judge feels everything has to be laid out in the open so as to promote public interest in our institutions. We are ready to serve and we are already serving. Everything is okay, and the honorable judge, for having enough faith in Embu Law Courts, for him to give such an honor, such an order, I don't think it has ever been given. Guku mawakiri ya miena yonthe mari na mwirigiro munene ati cira uyu ni ugutuiwa nevenya na njira ya kivoto. Guo andu abere no thumone kihoto kiao ni gutiri ndungi gongerera no gukiuga ati ithuothe tukorwo twina imani hari process ino. Nimurona kwina cooperation kuma igoti-ini mwena wa IEBC mawakiri ithuothe twi hamwe turute wira tuone cira ni ugutuo na njira yake ehwo kuri igoti nigetha igoti ritabarire ati materials ciothe citiri thiini wa ugwati ona uriku. Koguo materials ciothe ni ciarehwo na ciandikithio kiria gioka igoti-ini na riu kumagia hau igoti ririo rigukiheana mwerekera makiria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mulwamiri munene wa cibitari ya Meru Level 5 Bernard Mureithi na tariritie bateo wakwa kwa gituo kia utungatira mbacho eche murimo yo nyimba na mutungata yara achie bakaunti ya Meru bakethira bakigunikayo kulingana na CEO Mureithi ni ati tuo kia kanenkanira mutungata ya radiotherapy moroto yoyo kunyiya mithangiko irachie bakansa bakulukaira aritie ya orimbi uruichalete mweri yoyo Januari kurikana na inya kumenyethanio konia nyimba ya njira ya uchiari ki koronari ine nkuthuranirite ribotie. Nende kwina wiregiro bwa kurwana na murimo ywa nyimba yura yonekete kwa mpanga kaunti ya Meru nyume ya cibitari ya Meru Level 5 ukulukira mulwamiri munene wa cibitari Bernard Mureithi kulikithia ati murandi jwa ward chain patients na arachiba murimo yo bakaomba kwe wanda wotu kuna muthenya. Mwaka muthiru November December His Excellency the Governor nejete cibitari oturiungira na nethire twina kathina kamwe ka ruterene rwa ajibe tuba kansa jora bukumenya county yetu ina wongereku ubwingi bwa ajibe tuba kansa nethire akitukithairwa tukieja na ndawa iria cia kansa ibati kuejanwa day and night
na batuja sibitari tuithiritwe for the longest time tukiaja na ndawa cia during the day muthenya na twira we come up with a plan through his support na itumbite kumba kwithura tugiaka ward ya inpatient ekweja na ndawa cia cancer utuko na muthenya ikathilekerwa na kururwa ndene ya biumia bithatu bieyete na ciatetheria cheba kumba utungatirwa kuma mwambiririo mwanka muthie thirake mwache na iterisha. In the next 3 weeks or 4 weeks tuketharwa twithiria ward eu iria kethawa i commissioner wa His Excellency the Governor kwou tukomba kuiwa tukiaja na ndawa cia chemotherapy utuko na muthenya jora bukumenya ajibeto rimwe ibareta ome kwewa ndawa iu cia long chemotherapy iria cieja na wakagita gaka nene na rimwe ukethira cover yao iria SHA ni kumba kutumika ikathira mbere inya bathiria i saiko iria babati kwewa lakini ward iji gatutetheria nontu tukomba kwithwa tuki itania na ajibeto kuma saiko mbere mwonka saiko ya ithandatu borake mwaji ethwa ena SHA muthia wodi kethira china motungata yangi ore wodi uyijite ikethwa ina lab services laboratory jora bwije aje bakwe wa ndawa cia chemotherapy ibenda bethwa bena ithimi biria bikuthithwa on a regular basis kenda ndawa iri tikethwa china effect kimiri yao ikumirite nkuchania ati ka kuroba njuri nchekeba kanisa ya Jerusalem nyuma ya kuruma mumemba wa kanisa ya kirikana ukirithana na umwe wa kuroba njuri ncheke kanisa era erindetie kirumi yuete njuri ncheke ya batere kwamba kwa rwaria kanya mbere ya igonkwa na pirapia bwethirwe Nicholas Chabari aina china njire kinyanirite kuma nyumba baba ndayukia kabuli ndabathania umobo arayukia areta thegela mutene kuma bambira etawe na nturume mbano kamenjo bauretiro bawire ndewa niyo bakwenda batekwenda nturume bobone okoje ebakonaneria egeria ara kwenda kuthiria manto matumire akoro obanjori baithoka amoche kwa kamenso kinyagwethirwa egamba arira are iri ariro kariro anthegoro na riarua na riathirwa ndora bari nyo ni utumana compendre mbesa musi ko mbetherie bu kwa tuka ntetu icio cia luriro kwa tuka muntu araithwa na irumi bibingi sana irumi bia betha bakirumana batu tolele torana ntetu ni thire ruari na athukaneni na bwithe muntu agi wake no tindu ekethe kionekana tukuria nyume ntuko 10 ora twamba no na cogere ampithuka eta kinjuri aranjiriwe ngarama ke ngirinya ariwe kwanjiriwe ngirinya ndo tie ngarama etierwe ripoti ne ire muntu ntitange kwanjuri yambarure kwa mbwani kuria kuruba karere ndi baria na paso wa kamenso areo na bathiria nteto lakini tugeria rianga revendia ndingira thimu ambira akwa kwibarwa ya wita kamenso kwanjuri nona egamba rireketie na kwarirwa na rathirwa muthitangani we athire kiria kuru obanjori na ikyo nonto barithukire kwa kamenso na gutigira abarumete emoji ojo noe kamenso nonto imushirika wa kanisa ya Jerusalem International aita atumeria na babaya akutharima emoji gwake ukatharima nyamucio na mwene ng'ombe amen Señor, tú ya te con mundo y me igual. Esto es de Jesús Cristo. Ahora no ocupar el oye. Oh, manquio a ganar na via viravi. Ya viene todo en el para kumira musindene bararwo nimbi boko nata bokwenda barwa batu bito kwenda indrewa manka bathi ulunga inde baikona antu baikuingia mantu bantura ira baraturira baeta batia maro musiokwa ndia mukuronjoria yete musie paka wato na mbori na bakerwa romeni paka ria kuroma ni yakakukwithira kwina bungi buyo no nto akorbanjuri makosa ange bawitha ci baduma ruriyo no rero rumire ruriyo mono wa musiyo asiaro ari yethe kwikirumika njuri na uti makosa ethetie no nto ruma ruriyo na tarwethi na rutakinya ibondo na to yakenda to reketharimo kianto banje na ruriyo ranje tu ibatharimi tu ana banje bathome boya na tasoka tu washeria ne yuke mukondo kankwa ni boya no nto ngwite ko gukinyanje kwa ngabo karibu sana na kinya uri Mungu akumwa ngabo antu awoka kiwanja rabo kanisa wana Yesu asifiwe. Kuma Kerua Wegebe North, Petan Class, Chabare.
Gasa nitete na mbere no kuyirore MCA wa Ganga Elizabeth Gateria kinyete wadini ya Chogoria kuthuyo bwithwa bwa barabara ya Karawi ta Katharaka nolotete MCA wa Mithiru na Vatkinuthia na Wegamba Ng'ombe Joseph Jero akiwa ibo baro yana budget thiru ontobura kuibwa tumire miradi ya witi na mbere ya ithira yichirerwa awite wandira MCA boba kuwata mbaru ngavana Njuki no kachitete na mbere no kitha matunda ya witi na mbere ya brato tariri mwandiki wetu Andito Martin Mugambi. Boibu buraukire barabarani ya kuma Katharaka kuthongira Banyinga kuthiba Momboni. MCA wa Wandia Ganga Elizabeth Gateria araukite kuraithira na kuraura waki bora mionka ire Ganga ire thiete na mbere mbari ino. Gateria kenerete wikiri borami ya mbere Wandia Ganga arachokeria MCA wa Mithiru na Vatkinuthia na Njeru Ng'ara bara ntugo ya Jumapili baithukite kiri gicigo mbunge kia Mara nontu bothi na mbere kogwo kona mtu kwitha gutugaukania gutuoneria mutongoria ute mwega boutugite atia turege mutongoria wa wondi ingi uria kwenda kwija kwa kura oversight wondi yakwa bere ni netere we ina mwana ne mojiari Gateria riuga MCA baba bateri gukara kiri wandi ciao bagachiraithagira na tikuthia kiri wandi rainge na gwe gutire gintu kimugiria gwata Njuki mbaru nwe baba ulo ina kajio gakungitira maendeleo na nyama nuo inayo niona mwankantirelele baba ulo ina kajio na nyama kenda mbakurumia Ganga we no dia turenda gukwira atire muthenyu omnde tuye kariba Ganga utikeje gututa kadango gwetu amba werute gwaku wejira gwanja wa kansa mbanje twametokia ugituanagia ni milioni 3 twakwira Ganga ina mwene wa Ganga ni mojiari njaro ingaratia kweja gutinda kuromba kampeni guku urenda gitegia seneta tutikwa tiga barabara Gateria riuga kuri na mirandi ingi nkuthoira iritwe na mbere ithirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iradi yetu ya isindi ne tukora twibaruthire ndara ithireria polytechnics yetu twibaruthire ona ire daino ya ndongori mbanje tinyeno kwambiria daino yo daeni eku yakage ne buje turite irendurire kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Iboya Martin Mugambi ni iboya mutegeri kwithira witite ya mbere na kurumira Ndeto chietu atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni atongeria bae kurukumantere chiege mbebara bechumirete na kwithira bakiromba mithikali nture otumirie tikira kiongwa kuromba mwakeni ya 2027 ipo kenda bakethira bae muigika bakiwa bo barenda eithira kiromba ite kionga fana nyuma ya kaitati kuraya ugeta kuraya. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire niruri rwa gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jomwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku banga kugura ngari asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na guti na guarantors kenda kugwata
nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunza rure yakwi nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140 140 kana uriongere mutandao zetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Mama Kanana, miuzi yako unga. Unga yangu no faster. Made, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mwenzeni wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngakwato geni oringi na nkatho chia mwanya no tuba kwithira witite ambere na kuromira ndeto chietu twichokera atongeria bekruntere chia gembe ibarombete mithika linturi utumiria werwite kira kiongwa kwenda 2027 bakiwa barendo mwigika kuromba itikio ngavana amwe aboku ini kundi kienge kirombete otiera mutumanto ethingio ngavana na kwithira gichwa iti kienge thirikari nene ya buratu tariri mwandiki wetu Andeto Marion Karugi. Bani atongeria baikundi kumanterese mawa na basiumirite kutheterora wari waziri wori mithika linturi na kumwantu kwe 10 asiumirie utangaza murungamo ywawe kethira na kurombete kia ngavana bakiwa bakamwata mbaru waziri te muntu akuru maru mathari ko tola ni akotheri muntu aro atondasi akundwa kasai kaithano tukaronga malentore wakunda sai lentore wakoro magenti lentore babu akoro nkubukania regeni na waziri wetu atoe kwa mwanga tuko 10 tutakwasaidia tuko 10 oru wame uwe no kwendete kia ngavana tomenyo hukumia ndratu twakurombete kia ngavana na
tote mami na iwa kweterete isitoshe wewe ulikuwa namba 2 na urombele kura na mweri yomwe warombele kura na mweri yomwe wale to akwaka anya miaka okwe miaka eleti yerere onete kura ngiri wanweite nderenda metheka toko zelongia mero kora ke ro hamo wono kwendete kyangabana to karinga kura ngiri mana 5 kwe mwekoro turare noe arare ngabana arare mero iko thiri nyake bindi yake atetiria eta mochemanio ne yorara eta akaruma lentore eta akara ande otemo tongoria ara yora cia metho nawe torauwerere kakuruma metheka lentore no otemo tongoria okarwa no renge mama waku no to no are mero iko ritera mero ngoe tongoria baikundi torenda koroma metheka lentore Kaitenio kau bangi na boni bona nite kumeneria lentore bwana lentore to 22 twakwere kura obwa sana na kura twakwere turembe 80% isiatumire uwe urona nafasi na areuro urethu wasiri ure kwa wasiri no remero ingwira na no anire nende kwambia kuria turenge be yakwaria bakiwa ni uoge ya witiete kangabana 2027 yauni makosa manene muno na tucieteria are ciacia wawe ogagwetha muntu na choka kwanka nyonto ci ina ringe miro ate choka abia kwenda ringere yana twire nimbi abia wetie ngabana weto mutumare nimbi abia wetie amerore nimbi otekura twa mwakinyae inkuona metheka lentore no reyere mawara ora wambage bawo ara kwetoge bawo ne lentore wambage bawo bwiringa nereta na ndunya bagabira mwangaza ate bokiwa restoring mero which mero are you restoring imero ko restore whether the yes ni atawethire mero genri mero ko restore thai kiripotera Wero TV kumembe Betao Marion Karugi wa Naftali Bwathiati ba kiama kia DCP kumantere chiatiganisti ba ichumiretie kurita ugeboko ni amantu ya kithomo na inyame bango yokaria ibori thirikari kuongela kathario kabanira na wakagia na nkoloki kwagirithia kithomo ibaraniretie na John Thiga urotutumirite ribotie Tongeria bankathi mwanya kuma kona cionthe cia gondi tano cia gicigo bunge atigeneis na baramono bakiama kia DCP bakiaria bari ntere cia muriri gicigo bunge wa giki ibonanitie kurega kwaniro ko nontu bakwenda mabunene ba mathomo gicigo bunge kia atigeneis mono kiri mbumi cia igiro binene bia mwanka muthiru ilela cukuru chetu cia secondary schools bore ikarakani resort cio itebu iburu na watu toma kumbulimu arimu na tumba kumbulimu achiari lakini tumbulimu utongoria ni ntunkua o ndio ono ntuba mamanto ya ili utongoria bwetu burabore obutenda kumea cukuru chetu ni atarisoti karire cheuma batenda kinya kuya cukuru kana nyabeta kwa ndio bo resort chetu na tikarakari betu barabonde nyabeti national schools county schools extra county schools odegi nyomo tukuwa no na utezo na njire ya mbasari kanerengi ana bonde kaba na thino theri na uba utachukuru ito thori muno no ntukuma rare onde resort chiaturere tutaiwa mumbunge tomporo urathurure ni antu batiganisti na bamuthura akura inyingi tutaiwa akiariria endu bibi ndiaretia mporo ntukura areta kiratasi kia mbasari kia ngiriele aingaithia na skuru baita kuira mbasari endu eru are atere ya kuingithia skuru ailela burampu mikari arabakuati mathomo akimenda mita indi kinya mirandi yengi yothi na mbera na mono mantu mokari no methirito makiangarata na bunene gicigo bunge wa giki mathomo agi twina mantu ya Isiolo au ya githage Isiolo Rwanda rotwarage maita yonthe Isiolo ete kwa Resource City Center abaturi twatu tukari atia othote muntu umba kwa remantu ya development ete kuna lab set ete idakabyo tubionde biweta na timu ya borana na barabangi bonto boita abaturi tukari atia tutena development inje ya ndrene tigania east no ndo bakwethira kimuntu geke thurura kimuntu kitumba kureta agenda ibono ndo tokara nthi turi a professionals tuwa tukareta professional Rwanda rumenya iwa kubairo ni maitha haba kuna wingi sana maitha mingi sana tukakula vivyo thaba bate kubuze Isomali utanangithia na umo baraba kumerera matagite kia mubunge gicigo bunge wiki wetigania isia kiaria antu betu bakuthirirwa Rwanda na itubwiri kwitha twina resolve na woni kwelewa mantu Rwanda ru nkuririte Rwanda ru rwetu nkamuntu imiwe Rwanda ru nkarithia kuo so inkwelewa bora tubwiri kuritarita antu barabe yite baka ngirabu itha kabira bietu tubenge baraba urite legally baina titles turie na boy betu
lakini muntu ura wende yete akangira abu no mwanka tumurite. Kiripotera ntho cia weru kuma Ntere cia Murere giciko bunge atigana East Mbeta wa John Thiga. Kana kamieri etandatu ikethirite getutiro turobwako cibitarine mwe Meru kuma Karachiarwa nyuma ya mwana ukulikithwa kwithirwa na murimo jwa nkoro ucwira mwana ukima ikuringithitie njayo na njira nene arabati mibuko emitheri kumania na kuthiulonkania na cibitari nkabo kwerio cwira mwana utethio itheno utariria hinya kuinga nduka yawe lare kumania na nkarama inene ira ithirite ye muthiata mwandiki wetu Wande Togakimutekie na ronoru rokuritu ya nkoro nakange kanzoete ntakona nokantoire cibitari binkuromba gikire antu ibantethi Gĩkwĩkĩrĩro kĩa Ginwa Leve Mutugi kana kara keno kũrũbwa mĩeri 6 na kuma gũciarwo gataumagara mũrango nwa cibitari na nuntu gaciarirwe kena thĩni ya nkoro na imwana ũtwĩrekire oxygen kuma gũciarwo gwake Kaweta karingo mbisa kwa tuweka kana kala kena hole kena kalina nkoro na kena ndimoni alafu ndi iro kana kotigira twandikira ndaga atuka na kuita miruki ekiro ke under oxygen and 6 month and oxygen atuma kwa te mama no feed mwana anoka anywa kinya ndamo feed ara akonyira nkokera no renge ndebinkoromba ke no tevi at least mwana wa correctwe tombe kusoka musie igerera acheri ba Mutugi boguchotungata kirema cibitari mwanya gande guria kenyi buremete buru na mwankira thaino mwana oyo abati kuthindi guria inde gutungatirwo nontu buri murigo munene buru kiria aciari bake na gitumi ni ati mwankira thaino ibatumirite mbeca no tonga bobunde na batatiwe no anambi itweretie na madaktari bonthe cibitari cionthe itweretie Kenya lakini ni iremi kwatuka mwana no India akomba niwe bena macini iria batire kundumia mwana kana getete India karitu 2.2 million irombe ndikiri atongoria mwanya mwena antuba wendi wega batonyere na kirabe nakio no bombe kuona mbechiri kwendekana 2.2 million kaingole vyomba gutiritwa nkoro na achokero turo bwake nsumbukite muno kuria cibitari nkoromba antu bonde MCAs governors okinya president no kumere antu ene aba komba utotethe nkauma cibitari itukuromba antu waendu bubwaya baraba kona kiriro gya kana ka cibitari na ina apo tutethie gavana ma MCAs na ma MP na Senate tukuromba riromba po tutetheria tumathine no tunya ngarama ciongo itutumirite utebi tutieria kufindi mwana area na pampas tuthiritie nya transport atutiona twerete njira nyingi cio swa mbeca na ara maturene twaswa mbeca yatwika itekwana nontu bwa ngarama iria irio na ria kuratwikire kwina rifaro wita India ibo ntu turonire nibo yatwikire mantu yaruuone kenda tutethua kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi Mutetheria wa Chibonturene ya miko mitheru nekirite kirore karikari rimwe aranto murume wa miaka 35 aithiria kiwata Kenya mburi ya ithe muciari muthwanirwa uhoro kumenyekana ya James aririkana kuonekana kigone kia mburi mbere ya mburi wiki kana igikaira akari ibeichumiritie na muthuro yu munene kumenerie karikari ya buratotariri mwandiki wetu Wande Martin Mugambi Turania miku wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Marakogoro ka muthenya we gorogoro Kario agakienda kuthua magegania kirigana nkinya kwenda kuona kurathwaniria na kona gucoka kwa mukuna rukum nyumba lioma mburi nikerera mukanda yale mukanda ndadinda yokia mburi ndadindime kama tete na njara muthako mwakirikanaga igutuma ndugu cia wendo na mburi ethe mburi irera twire kunenkera muci wa eria ndikuja mburi ikiruta sauti tuthi tuone nirongo tonyaga riu tukathi tukatonya tukaitha mburi by good luck twethera mukuru mwene muji agukinya ngiri niyo tukuthire twethera mburi ikimburiraga na nyuma nau private nau bande ojiari nau nikenda riu ncoka mbeta kimwana ndo arare ku nyomba ndamwita auma kimura ithanguo nikuya mburi private party cia na ku
ona gipanti ni ngu yake amburi so ni nda confirm da ko mamire na amburi bura kari inoka na mwira police station chabu chibo wa mbari nwendo andigitonge ndikagita kare we mukujeri wa ndeto ino tukurina munene tukinya munene twatonyo kwa mburi twairiria mburi twana mburi ugu ni ndore ugu kwira ko ni ndore kabisa na niko nene ukwezi tugwika ikara akiregarega twamwira katwitikio twone mwiri waku kero ina guyamburi tukende guyamburi twana na guyamburi kawaida ntena gutena gwende na jo niyo ne kan mande moko nembuende na kari riria muthako uyu gutuma wendo na mburi rirathukiirwa na urito na nginya kumenerwa na kariba gicigo mbunge kia mara muthenya we munthi mono arume akathi bariru Kenya ona kiara mukale anokire mburi na mtoire rutanako ounia jambone kaora twalanirie anto andiru na mburi na andiru na ninkamulandulaga ale akabati umetiro tyo kiongo kia mtu kidoku gikadima dimwa tikirega ndakwira kabe kukuba inge muno na bale ona bendaga wira bu muno nabo kaba kolomba kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Minista wa urimi kaunti-ini ya Meru Janaro Gatangui na watanirite na maabitha bangi ba thirikari ukinyakie factory ya kaua ya Nukunu hathi iraindene ya Kiridini Gembe South Moroto yo ndionga ya Ruare yokare ukinya mashini ya kuthia kaua irayeja nini gavana Mutumanto Edingia ibayukite kanya kautariria wendi bwa thirikari Anto Edingia otetheria kuriukia rwanyiro rimi bwa kaua ya buratotariri mwandiki wetu Andeto Dennis Mugendi. Maabisa barwanyiro urimi thirikari-ini ya kaunti ya Meru batongeretwe ni Minista Janaro Gatangogi na abisa monene Isaya Baitoti bakinyite kiwanda-ini gia kaua kia Nukunu athi kiria kiri interesi ya Kirindini ya Kachio Igembe South ukiraitha kuria mashini ya kuthia iria thirikari yejene nikenda kwagirithia Ngogi aramu bawita ni mishas wa kaunti bakeja kathithio bwega kenda wathimirwa wero ikirwe mwe wendia gwatuika ikirwe mwe wero ikirwe 10 gwatuika ikirwe 10 na ndike tumitwarira kwenda gitumi batu tureta ithimi biu weighing machines nontu into bibinge twita kugura thokone kinya fertilizer ngigura tiko thimairwa kinya ngigura mbewe mpembe tiko ukero kilogramu 2 kana ikirwe imwe ende batu twaja mundane na ukianda mario yaku jaja ukendia kithuki ukero rira ndiona yakarira magana jairi rira ringi ndiona magana 3 utukuona utu tukwitania ai tukwenda kuma mantune jau no nturimi bwetu bwa Meru turenda kubwethia ira itagwa kilimo biashara na gutengo genge His Excellency Gavana Mutuma akuunjia huko ibuje imuunjio kanisa ene na ndari unjia mantu akauga nkuruki mono ndo areta akera antu kauga ntuko neji karire wana ndora urimi wa kawa ni urimi bura His Excellency Gavana Mutuma Ndwethingia ekite kipaumbele na especially science yetu kawa ikabuya muno traditionally tumenyereti mantu amira na mayani lakini nukuona kawa kareo niko compliment cash crop susi iri mira ni cash crop mayani cash crop na kinya kawa ndi karere cash crop ira yomba kinyo sinda mira kuende thank you very much no tu appreciate effort you work thini na ituwetikia twagendelea turi county government utetheria kwa sana kiwanda kirungu niro mukaririgiti kaunga kiririkana nikyo kithiritwe kithithitio bwega kaunti-ini yonthe na kinya kirina namba aria arimi bethiritwe bakiri wa bwega bo akari-ini bakuromba gucokera urimi-ini bwa kawa tontu ni bubu gutigia pakitokana na bonde ne county ne angosete leo Meru county bia kuromba na bakwa kuringano atu banjeruta ngono ndu betembele sana iba ongele mbakawa ndo kwa kana pesa sana twalite kaunda na bonde ile 12010 number 2 kwa ile 125 au ndio twalete kilo ngiri bepte na kilo 8 itwalite ngiri 100 itwalite shilingi 12340 at factory nduguto ikala shilingi 119 pakinji 116 sorry ngia ile 116 eliti mboni athiarite kilo na 3 o 340 ngai na tethire ngavana tuthigira na tona naona aigua kiro yetu na ntikona twicumbuka ringi bungi
gogiombeka kitha komba kona input itu ikwirwa chama ni akugaira cia kaua muno fertilizer kaunti yatutetheria. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwande gia kawa kia Nunkunu, athi interese kirindine, wandi ni akachio, Yembe South, kaunti ya Meru. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia anaremetwo kinya mbere ya kamiti ya wonjorithia no utumiri bwa mbeca cia mwingi na arakwirigirio kinya rwari. Yentumiri yawe gi kamiti Ntwethingia netete barua yo mwita Senate nende iraririo mukinyila na la kuromba kanya ga kuthuranira boya machokio ya Pioria pirapioritwe. Antoni Kathenya no ina riboti. Kaita kala kanenkanirito ni katiba ga Usonkoni boto meribwa kigena kirio mwaka kigena kiri thirikari ja kaunti gakiri gagiro kinyamuthia tariki 31 mweri wa 3 mwaka ujo. Kamiti ya bunge ya Senate ya Usonkoni tumeribwa kigena kirendo anginkorani ja thirikari ja kaunti ya CPIC ililwilo ni kuingende lili ya watho na nethiri tugitirimana na magavana kenda basoke bila tini mutari muneno wa mathabu. Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia, Governor of Meru. Muthenya wa umde umwe magavana balabala lirito kinyambela kamiti ino ni governor wa county ya Meru Mutuma Ntwethingia. Aidha kulingana mwekali yetu wa kamiti ino na senator wa Vihiga Godfrey Osoti, governor Mutuma Ntwethingia taomba ukinjeje karonino akiela idhikiti ala kinyero ni baro ya kumwita kiri musemani Julie Nchelele na masokyo mathirikari ya ikiri bilo tuni mutari moneno wa mathabu matari mabanga nie. I would like to hear from the governor. Kulingana na mutari muneno wa mathabu thirikari, governor wa county ya Meru Mutuma Ntwethingia na thirikari yae balirigiro kwelithio tumiribwa kigena kirendo angithatu ilio tumiribwa kigena no tungata bogima bwa mwili kiri thibitari mwanya ja county ya Meru witi na mbele kili municipality ja county ya Meru amuno tumiribwa kigena kiri tungata bwa kambuni mwanya ja Roje county ya Meru. We agree with your audit findings, Chair. I'm here to get wisdom from this oversight committee. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Mulwamiri wa ritingwe obisine bwa gavana Ndagitari Julius Bijewe na likitheti ya tero yoirio gavana Mutuma yekira kirore mubango yowe yanirio kiemaskuru wa thobwa mirana inyacha ya municipality ya Nkobo. Awete thirikari yachokeria areani bayo akiokolokera weti na mbere ya buratotariri umwandiki wetu Andeto Caleb Mutembe. Murungamiri wa rutingugi obisini ya gavana kaunti ya Meru Dr. Julius Mbijewe ni augete ntuku ya rojo gavana Mutuma Ntwethingia gekira kirore miswanda yonthe iria irakorokirwe mbungene ya kaunti ya Meru ntuku ya goro. Ndiba ka witness rojo sheria igisaino ya mira iria irakorokirwe mbunge yetu ya Meru kenda yumba gwakisha na ndi biashara iwi kumba kwithia gitabwega na thine cartels ya thiro kena mbeca cio mbagu kinya kiri murimi. At the same time, in history, antu wa Meru batura kwaria batura kugeria asomo no antu bankubo kugea municipality. Na nande inkwenda gutangazira antu wa Meru ati itwathithirie mubango yundo yo municipality yo Nkobo na finally jorale ikirie gukurukua ni Meru County Assembly. Vile no tuwangu watano ya county government of Meru na Meru County Assembly mwankanande policy ni rakurukirwe ya feeding program ko ana baisindi kana ba irazo itaka nursery schools in Meru County beti tena ndi kuonaga gukunda gwa uchurunde na area institutions nya record time ki all these special sittings ya County Assembly of Meru tuomba kuida tukiri na energy plan mikakati ya manto ja umeme kana nguvu za umeme ndene ya county ya Meru. But it is the first energy plan yeditwe in this region, all the counties around here. Nkorokini aureti aregani ba thirikari ya Mutuma bamwekanya rutengugi. Angumabwa governor nayo no nafasi alitengugi so that even as we politic nio tumwe nafasi ya kiongozi wa gavana wa Meru ombe kwithia execute mandate ya area nenkeri ya kulingana na katiba
kenda kuhakikisha service is done even as tukiringa siasa. Ntu siasa neo utireka ura na gekendelea gwita kiongereka. Ndio ikiongereka na tituongere kulita ngugi. Akithirikiria Mbijewe ni auritie aruti ngugi bonthe ba thirikari gucoka ngugi tukinyirite muthia wa mambura magukungwira Christmas na mwaka mweru. Kwenda kwira ariti ngugi betu ba thirikari across all departments. Rotha irwathirire. December is over. Festivities. Business is our now job. Let us give service kiri antu betu ba Meru nandi every day kuhakikisha we deliver and deliver well. Caleb Mutembei, Weru TV. Akari baraba turaguntu guko mu kaunti-ini ya Tharaka Nithi muno ntere chia igamba ng'ombe na Tharaka iberegiretwe kugunikana bia kuria biotethio kuma kieseneta Mwenda Gataya kiaria na njira ya thimu. Gataya na likithitie tayari irio bibirikitie kurekerwa na bikethira biekinyila kari nyuma ya kaita gati kuraya nekite wira ne botethio bo kwithira bukiganwa na Weru na Iota ya bratu tariri mwandiki wetu Andito Paul Kabithi. Rumanira na jurari hari andite nkunyo ntere monye kaunti ya Tharaka Nithi nontu mbure taga na kwangerekano ntere inoche Tharaka koyo utie buciari kana utie mtokerete no mukebe no mwe na wakubetie gento gikurite na ana bai cukuru bakwenda kuria na moje baye bakwenda kuria na bichi tugwite na bibiye no turaterete birio ukanya kwegubija bya kuruka na gukunge toromye twinda koromye cukuru wetu mburi no na mburi ni sikugurika mburi cyagwire na guri baba kuri benda beya mburi aya ndenkunia nkurukia magana mana cia mucere gikunyukwa mukothi mana cingi kurakongi kutha kuthitu isinito account ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya akeromye rwana rwa cukuru nintu rwetu na titoro mwana gumukebio matoruge babu kwenda uchubiru bwega na metho mameri antu bena thina muno iribiye thirikari no mukana waya nituchokera tayankatho muno tuthio twanitite na tupeo macukuru arimo batia kwingatagia aritwa na aritwa bone bya kuria cukuru karia baba kiuria tongoria barabange na kinya endi wega kwibumiria na kinya boko baninteririo kinya bya mucanda tieno uwezo bo kinyira nathi na mbere no kira wa wakirite ureno uwezo gukinyira akinyira tunitire turi akariba mukothima especially na Tharaka twina yura ri nene muno itugacokera mo fire nkatho inene sana Ndiwa kuma baji president mwaka mutie menyarani Tharaka Nithi county ni ato kwirova baiketha gana njire ya thimu tukeraniria na seneta Mwenda Gataya kwina mubango munene muno wa thirikari wa gutethia antu tontu thaino no kwora mbura ni achamire na thirikari gukurukira program ya Ministry of Public Works eto kureti mwashimwa ruko ni mubango munene muno kunenkera antu irio gutuna gontu era antu batwika patient kidogo lakini utie patient ya yora thirikari nkera kwamba iyo bibi kunenkana atiro bikugana no ntore ko kunenkera muntu mekebe tano ya membi ya mchele kana mpempe na mtu wena family iyo bikugana to kwenda constant supply iyo bikona bitoro kwa wingi mona especially machukuru na kinya mijinge mundo daino kujukera kinya kuranto bakorara gwa tera kinya mbecha ya kuruma Ukiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul Gwakabithe Ane 14 barabatirari na wirekiro nyuma ya kuritwirwo ni murioyo wita grade 10 na indibe na gintu gya kwirirwa nyuma ya jamii yetu saku kumira na obarira bisire kwendekana ibo kenda wita senior secondary na bai barombi kongela kathari kithomo nekio ibo kenda wita na mbere na kwamukira wati mbaru no tethio kumakisa kweni class tabare gatumenyethie cio kwira saku nitite bwega sana kunjukiria kana ntira inya na thina nkulukirite nyingi ndera mwana kayoyo kantau kakwa kathome bwaya na kaita thukuru kakekera kinya murungu na kekemea mwarimu no
kathome moya bunga ya kaitithie giku igikeno na nkatho kuma kiria aciari barari bagukua moyo na kwaga gwirigiro nyuma ya ana abao kana baraba karagana bo kwithira bakurukite ngirindi ya kenda no ende batirona mbeca cia kubaira ngirindi 10 na ende na jamii yetu sako yaumira u na kubatetheria ana 10 na bonthe nikenda babunga na ngirindi 10 cukuru mwanya mwanya to sponsor ana 10 across Meru County nikenda bomba kuendelea na mathomo yao in senior school nonto jamii yetu sako ituonere kuina ngap riramba other institutions ba sponsor ana baraba wita cukuru ira cia boarding tona kuina ngap kwi mwana orote kumbo kinya na araura na mwana ote ka kwende ariti na ndi school sirio to fill that gap na kuthomethia na bau ana baba bara kuthomete na bakuruka bairi kuntu kura batingi bikumbuko bakima kuthia mantu ja manene lakini Murungu abombanira bathoma na bakuruka tunabona arua amemba betu iboya muno nontu bawetikiria buni cia faida enu nikenda na baba ketha bena uturo bubwea ogo bagitomanto makire anto bagwendi boyega muno nkoroki bathina mbena kuraithĩria igita rĩrĩ ana baingi batathongirete grade 10 tuko ya interview twari na 60 lakini turombere kuoya ne 10 na banaki tekwithira 60 witari no batu nikatutiumba kuoya bonde tukomba kuoya bonde twibathomethia bonde kira tukuromba ki batu paratu pameru ni ati ana baba ingi mo baba na mo batu na kinya ora tuguthia jamii yetu sako ugori na uri no rungamena mo no kona enturene we no batu no kamutethi na kamuntu gitumiruju na bwana iteni bo chiumie nikenda bukomba kwithira bu make an impact in your generation to come nionto na twe trenda kwithira bora antu babea da sponsoring jamii yetu sako 2022 data C+ na tainda grade 2025 ko sohiria nkatho nontu bwa ujukia ban sponsor na bonkomba kwira babangi ba sponsivo pete basiumia Kumegebe North Betan Class Chabare Urokumereria mataiti kia mubunge wekuru kaunti ya Meru Ndagitari Sarah Kilemi wete moroto ywa wechura munene ni kwagirithia kithomo ariwa kwina sukuru nyingi riteaniletu na kwina mbeca cia thuli uchitethia awe diti ya kindionga ya wentere cia Ntani Primary Ward ya Nyaki East turi Ntani Primary School. This project era twenio tuwetania around twamiambiririe last year in September and the initiative weta wante na elimu ntene elimu inatu kuona na ate ana baba kuma skuru ile marginalized ciomba ukerua na cio area marginalized ite antu baba ingi bakuringa kura ibu ntu kuona bata ya nairua kwena mwenderari nyanderethira irasi bibingi ni bia mabati nenjoka nerare unkumanya ku kirasi ne kundirona na bakengana na njoka na maiya so ndente focusite no tethia skuru kubaretera mauku ya revision mauku ya kuthoma atongeria baerie ibabwiri kuona na ate ana babombekia kwethia bae na kieni kyo cethera no nto ana baikinga irwa ke compound ye bati na ocethera it also limits their ability to exploit their talents aringi kura na bwambwire yonto kuonthe mbitite ndirira na ibete barikania ciaribo bakiria mbeca cia muntu musiasa ibamenye ni education yana bo bakorea bakiria mbeca cia muntu musiasa batumethwa laini bawa githei mana 5 mana ile obibagawa bamenye bakorea maugwa thukuru ibati gutwikiria laini gutunenkara ciringi kana kamagara njari kana ngiri ibeje skuru jeje beba tege skuru jeje kila jabira jabi batu atuganitie uninde chairman wa skuru yeje BOM na tuganitie klasi kimwe twagani na Frayundi kwa mwalimu akiritana ndeje na kuwa mwalimu ungi urakuritana wataka skuru yetu ya playground tuterenya playground na system iri kuna nde ni ya talents so we really appreciate and I hope the other leaders around can do the same. And Tani is a very needed school. I hope other leaders will come and assist this school.
Mubunge Ndindi Nyoro noretie thirikari weka werone uguri bwa shares cia Safaricom ibo kienda kwa kanya mwingi kura. Awete mwendia shares inwe obatere kwithira kiuwa aichiendi na mbeti ya na yavratu tariri mwandiki wetu wa Ndeto Anthony Kathinya. We are selling our stake of 15% to a company who is already inside Safaricom, who are already having board members. So definitely, they already have a step ahead of any other person who would think of buying our stake because of the information asymmetry. That is something else that we have to look at. Chair, allow me so that I go, this other point I think is the main one that brought me here. So before I go to that one, this is your valuation. Let me just recap a little bit in 1 minute. So, beyond the market, can we get the government of Kenya, when they conceptualized this issue of selling our stake, which valuation methods did they employ? Who did they hire to do the valuation? When did they hire those people? Because listening to the proceedings in the previous appearances, I heard about KCB and a framework contract. But Chairman, I would want to see that framework contract because I've been listening so that I don't waste your time. And Chairman, my pleading is this. If there is one point I would indulge the committee to just dig deeper, it is this one I'm giving. Chairman, in any transaction, Honorable Kaluma is a lawyer, I'm sure he knows. Any commercial lawyer knows. In any transaction, the detail is not even in the price. The detail is in something called condition precedent. Conditions precedent. Conditions precedent is like I am buying a shamba. So I'm buying some piece of land in Migori. So when I'm buying this piece of land, part of the condition, let's say I'm buying it for 2 million shillings per acre. By the condition precedent, I'm told, we think there might be gold here. In case there is gold, the condition precedent we had right there, I will always have half of the revenue from that gold. Chairman, that supersedes even the consideration. I invite this committee because I know what I'm talking about is the fact. Iboya nontubo na kanya kuatana abatu kiembeto chietu chientukeru aringa kuendera kaita keo nibeto wawini wa kingeru na mwona niliweto madhidhio tukobweru areo kare Purity Richard Edunka edhrangiotia weche maani ni mobango ya tudonku mejura yukweyera ntuko chionde kwa mbiriria ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma dhainya mwanka dha mwanje wakiretru mwandiki wetu wa Ndeto Munene wa Kagwe. Kweregerete eni nteana ntena gya kurarira. Okay. Wow, iboge sana. Kiringo gije kuno ntobore ko bagukarikira wigo ya umira nonto. Tete mochero. Ndemra mara mama inge mono. Ende nkasogeria mwathani katho nonto sinda no era iratwete tetanus. Mirere amina nuntuma muntu ajane nintare riongi akwa muntu ajanda na muntu ngikamenya nimbi utuma muntu ija mainge muno kwanza inyara membuga no kuone kuma ya tonyire ndone akiongwa leo ngaruta atia lakini nani nonto nyani teka munde kidogo ndarumira rutho ngeta maguru nuntu ndeta bikibiki ote biashara ndinio no toka membi nkuthithia na ndenkamberia nyombare mbiteria ukaorero no nkoria no nkoria so uko toka uma wita ukakambite ndi akinye githongo market na ndio nkwambi ari ende ni githongo mbite githongo itite ende nteta direct kaba ari ngamberio akaorero kogo ntuko no ithire nyota kinya githongo kuringana biashara irio ndio na de mwathe no atethio ngo no ntu githongo ngwete thara nkiuma nyomba githongo no ndege okinya na ntuko ethirire kwanza kainyinywa wo kana thimbiri na aria
na ndi mpambire riu gucoka